Imyaka ikomeje kuba myinshi ku ngabo za M23 cyangwa se M23 zikomeje imigwano ku butaka bwa Kongo. Abantu benshi bajya bibaza aho izi mbaraga na tekinike izi ngabo za M23 zikoresha, kuko abantu benshi bazumva nk'inyeshyamba. Muri kiganiro tugiye kurebera hamwe intwaro ingabo za M23 zifite, bishoboka ko na Kongo ubwayo y'igihugu ishobora kuba idafite. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel twakuza ukanda subscribe kugira ngo ubutaha nidushiraho indi video cyangwa se ikindi cyegeranyo uzajya ukibona mu buryo bukoroheye. Ndakeka mujye mubibona ko abasirikare benshi bahariya muri Kongo ndetse n'izi nyeshyamba bakunze kurangwa no kuba bafite amasheni menshi mu zosi y'amasasu, ndetse bamwe muri bo bakunze kuba bafite imbunda zirimo mu bwoko bwa AK47 ndetse na machine guns. Izi ni imbunda rero za vision, n'imbunda zigezweho, n'imbunda z'intambara zifite ubushobozi bwo kuba zarasa amasasu menshi mu masegonda makeya. N'imbunda zigezweho biba bitangaje uburyo ki wasanga hari abantu bamaze imyaka mu ishyamba ariko ugasanga bafite imbunda zigezweho. N'imbunda za AK47 cyangwa se n'imbunda za machine gun, ushobora gusanga aba bantu mwita inyeshyamba bafite izo ntwaro zigezweho. Izi nyeshyamba cyangwa se aba basirikare ba M23 usibye ko bafite izo mbunda za machine gun bagenda bambaye mu mugongo, ndetse n'izindi baba bahetse ziri ku mishumi za AK47 murazizi bazifite umushumi wambara gutya ku rutugu. Sizo gusa kuko aba basirikare bafite imbunda zigezweho, bafite zimwe mu ntwaro batagendana utafata nyine mu ntoki urumye, bafite imbunda zo mu bwoko bita mota rero ni za mbunda ibiteretse ifite ari gishobora kuyibona ari noya, ifite udupine dutoya cyangwa se ishyigikiye ahantu runaka. N'imbunda ibifite ikintu kitiyo ushiramo igisasu ubundi igisasu kikazamuka kiruka. Iki kibunda rero ni imbunda iremereye cyane ikoreshwa mu rugamba aho rukomeye, kuko aho igisasu kiguye kisasira abatari bakeya. Iyi mota rero ni kimwe mu mbunda zikomeye ndetse zikunzwe kuba zigaragara mu bihugu bitandukanye nka za Israel. Ni imbunda zigezweho za vision zikomeza kugenda zifasha izi nyeshyamba kugenda zigarura ubutaka bwa Kongo. Si izi mbunda zo mu bwoko bwa mota gusa, kuko izi mbunda nako n'izi nyeshyamba za M23 zifite n'ama RPG. Izi RPG cyangwa si ni rocket prepared grenade, ni imbunda nyine murazibona, ni imbunda bashira ku rutugu bakarasa igisasu kikagenda kikagwa aho bashatseho kirwa. Izi mbunda kenshi bazifashisha iyo bagiye kurasa ahantu hari ikintu runaka gikomeye, bifashe nko kuba barasa indege, barasa za burende. Ni imbunda irasa kure cyane kandi igakora ibikorwa bikomeye izo mbunda zindi nababwiye haruguru nka za AK47 zidashobora kuba zakora. Izi mbunda rero aho zitandukanira, aho zirashe zo zirarimbura, ntabwo ari nk'izi za AK47. AK47 ikoresha ku rugamba uri kurwana n'umwanzi murebana amaso ku maso, gusa iyo bigeze nko kuba uri guhangana n'indege ntago bikunda kuba wazana izi mbunda za AK47 zirasisha amasasu. Bifashisha izi mota ndetse bakanifashisha izo za rocket nari maze kubabwira. Izo ni imbunda rero iyo ushizemo igisasu cyangwa se wakoresha iyo RPG ukayirasa ku mbunda nyine, ni imbunda ishira hasi izindi ntwaro z'intambara zikomeye harimo ibifaru ndetse n'indege. Izo nyeshyamba rero ni zimwe mu bintu bifite izo ntwaro ziremereye gutyo. Si ibyo gusa, bafite n'ibindi bintu bijyanye n'amagrenade. Amagrenade ushobora gusanga izi nyeshyamba za M23 zifite nk'igikapu cyuzuye amagrenade. Izi nyeshyamba rero bigenda bitungura abantu benshi. Ni bimwe mu bintu bitangaje ko abantu bamaze imyaka mu ishyamba ushobora gusanga bafite grenade zigezweho, ari ya magrenade bashobora kuzatega mu butaka nka za mine, ari za magrenade bagendana mu mifuka. Izo nyeshyamba nta ntwaro n'imwe ushobora gusanga izi nyeshyamba za M23 zidafite. Usibye grenade ushobora gusanga izi za M23 iyo zafashe ahantu baba bafite icyo bita anti-attack system. Ni ukuvuga izi nyeshyamba za M23 zigira ubwirinzi ku buryo ahantu ho bafashe biba bigoye ko waza uhite uhabaka. Bagira icyo kintu bita anti-attack system, ni ukuvuga ni ukurinda
ko bakwataka mu buryo kibi bibatunguye, ku buryo ibintu intwaro bakoresha mu kwirinda ni za ntwaro ziba zishyigikiye zikunze kuba ziri ku modoka cyangwa se ziri ku butaka nk'uko nari maze kubabwira, gusa zitandukanye n'izo za mota. Izo akamaro kazo rero ziba zireba mu kirere, n'ahandi hantu ziba zireba. Mu gihe uyirashe igisasu kugira ngo kize kubageraho, zishobora kuba zakizimiriza mu kirere. Ni intwaro zifite tekinoloji ihambaye cyane, kandi mwebwe mwamwice muvuga hoti M23 ni inyeshyamba, ni inyeshyamba, ariko izi ngabo ni ingabo zikomeye cyane kuko zifite n'ibikoresho bigezweho. Ntago ahantu zifashe bikunze kubaho ko ushobora gusanga Repubulika ya Kongo ishobora kuza igahita ihafata mu buryo bworoshye. Aho zigeze ziba zafashe biba byarangiye, kuko ziba zifite izo ntwaro zigezweho, ziba zicunga umutekano wo mu kirere ku buryo kibigoye kuba waza ukabaza ukabagwa gitumo. Si iyo ntwaro gusa rero M23 ifite, kuko iyi ntwaro ifite iyo maze kubabwira ati attack system, ni intwaro ikomeye cyane yakozwe n'Abarusiya ndetse na Israel. Iyo ntwaro iyifite, Uburusiya bwakoze iyo bita SPG 9, ni intwaro nayo ikomeye cyane irinda izo grenade zose nababwiye, ibyo bisasu mushobora kuba mwarasa mwikoresheje izo za mota. Iyo ntwaro maze kubabwira yo iraza igahita izisama nta kwangirika kibayo cyangwa se bigire ibindi bintu byangiza. Ikindi kintu rero, izi ngabo za M23 zifite icyo bita air defense. Air defense rero ni twa tuntu turi buze kuza kubona bifite aho bihuriye cyane n'umutekano wo mu kirere. Ntabwo zone nari maze kubabwira iyo M23 yafashe biborohera kuba waza uyikabe. Iyo air defense rero ni za ntwaro nanone bakoresha, ariko bakabikoresha mu buryo bwa tekinoloji, ku buryo aho uturutse hose ubu usanga usibye ku butaka no mu kirere M23 ibikontorora neza amatware yaho iri, ndetse naho iri buze kujya ikaba yabaza kuba yarangije kuhafata amakuru yifashishije iryo koranabuhanga ifite. Ikindi kintu rero bafitemo ni ikintu kijyanye n'amadrone n'ikindi kintu cyose cya tekinoloji. Bura M23 ifite drone, ndabereka. Urabona nyifoto uburyo igaragara. Iyo drone ifashe ifoto cyangwa se video, ikwereka uburyo ki isantre yose ahantu hanini cyane, ku buryo drone ishobora gufotora umusozi ikakwereka ibirimo ndetse n'ibiri munsi yabyo. Icyo kintu rero iyo M23 igikoresheje bituma bamenya ahantu bari n'umutekano w'ibintu byabo byose uko bihari, ndetse bakamenya nabo begereye. Icyo kintu rero akamaro ka drone nuko ikuzanira amakuru utavuye aho uri mu ntambara. Buriya drone aba ari intwaro ikomeye cyane kuko yifashishwa mu butasi, kuko ari igihe mushobora kuryama drone ikaza kureba aho mukambitse, ubundi yo igasubirayo bakajya kureba raporo yuko y'amashusho drone yafashe. Akenshi ubusanga izi drone zifite amakamera. Ikindi kandi drone aba ari intwaro yo gutinya, kuko drone bayishyiraho igisasu yagera ishaka guturitsa ikaba yakirekura badasabye kuba baza ngo birirwe bagwana, ahubwo bagakoresha izo za drone. Niyo mpamvu ubusanga nka hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hantu mu bihugu ntabwo babyemewe ko wahagurutsa drone utabiherewe uburenganzira. Iyo rero bintu mwita inyeshyamba ngo ni igisirikare kiri aho ngaho ngo kiraciriritse, ngo sinzi impamvu ngo Kongo ngitakivanamo. Ndababwiza ukuri ko M23 ifite ibikoresho bifitwe n'ibihugu mpuzamahanga, ndetse ntibyoroshye ko wapfa kuyitsinda. Ikindi kandi usibye drone ishobora kuba yabafasha muri icyo, bafite ibindi bikoresho birimo nka night vision. Night vision rero ku bantu batayizi ni ibintu bimeze nka jumeri wambara ku maso, ariko yono impamvu bita night vision uyambara nijoro ukareba nkaho ari ku manywa. Izi ngabo rero za M23 zambara night vision nimugoroba, ku buryo niyo yaba ari intambara nimugoroba bagwana nk'abareba ku manywa, amaso yabo babona neza cyane. Izi night vision nabyo ni ibikoresho bikomeye cyane ushobora gusanga zikoreshwa nk'ingabo za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange, Uburusiya. Night vision rero aba bantu mwita inyeshyamba no bafite ibyo bikoresho byose bigezwe. Urabona nahoze mbabwira ko bafite ibikoresho bagwanishiriza birinda ibyo mu kirere, ku mutaka nababwiye bafite za burende, bafite za mota nabibabwiye, bafite intwaro zigezweho nka za machine gun AK47, amasasa bari menshi n'amagrenade. Izi ngabo rero ushobora gusanga zifite aho zibikura tutari buze gusobanura, ariko izi ngabo ni ingabo ukwiye gutinya.
gutinya aho zigeze muri Kongo zihita zihafatana kuburana, kuko mbere na mbere zihagera zifite amakuru. Ikindi nanone iyo zamaze kuhafatana biba bigoranye ko wazihaka, kuko ziba zakoresheje cya kintu kijyanye na drone nahoze mbabwira, ndetse bafite na bamaneko bagiye batandukanye ku buryo bigoye kubatungura, kuko naho mbabwiye ko niyo barashe igisasu hari izindi ntwaro ziba ziri activated kuba zahita zizimya icyo gisasu. Izi ngabo za M23 rero urumva ko ziri mw'isi y'aka kanya. Nimba ushaka rero kugenda umenya ibindi bintu bigezweho kuri izi ngabo za M23, ni ukuza ukanda subscribe nk'uko nabivuze, ukanakanda like kuri iyi video kugira ngo ubutaha uzajya ubona video mu buryo ki bukoroheye.